asibingelela umuntu osibukela njengamanje babukeli ngonyama lona ngudlungudla abnormal imoto enkulu ethola ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlokwazi namanje bebefunda behlulu kuyovula bokukhiye mhluthuli wenhliziyo zabafukazana ugobela lo wogobela mahlombe abanzi ngokuthwala izono zabantu namhlanje ke sinendoda esebenza kakhulu noma futhi engiyaziyo ngoba awufuna nikwazi njengoba sibukela abangonyama TV umuntu obizwa yimi noma owazana nami Mkhulu simbizile ukuthi ke Mkhulu ake uze ekhaya ngoba ikhona lemkhuba yakho yenzayo siyakubona indawo ku TikTok bakhala ngawo abantu ukuthi uzotshela abantu ukuthi yini lo yenza noma yini lo inika abantu kuze ube nogazi ngoba le nto sikhuluma ngayo inogazi nami kuze ngiyazi ngoba ibhizi lapha ku TikTok abantu bayayazi bayithanda abantu khehla ake sibingelele na abantu emakhaya Nkosi yami siyabingelela abafowethu Umkhulu Incushe lento ephuza kwezinto iziba ngoba kwemfisana sabungcono lokho ayizikhundla khundla khethe ukuthi umuntu ungqibene ejubani bodwa etshana bodwa emagayisi bathi mfolozana ngojolo semfene abangazi kangcono bathi baba kaPapa isipoko somlungu baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sebhono ngithi nje sanibonani ngibingelele nomkhulu Nkosi yami uDr Ngonyama ikhehle ngilikhonze kakhulu leli khehla lami kunjani khehla siyaphila nje kakhulu siyaphila uzungene emlonyeni mazongibuza impilo ngoba khona umuntu uyakhona ngimze ukukhetha kuze ukukhuluma mawuthi baba sipoko sendiya before siye lapha ya awutshela abantu laba ngobaba ukuthi ukhuluma ngani owenzani ayi khehla wayithinta indaba ngicabanga ukuthi khona ivideo eke yahlanyisa abantu kakhulu enkundleni zokuxhumana ngimchaza yena uBaba mangikhuluma ngoBaba ukuthi ngikhuluma ngani sikhuluma ngendoda mntaka Mkhulu esayivusiswa usizi nokuhlupheka ngase ke ngidecide ukuthi angikwazi ukuhlupheka nami Nkosi yami ngoba phela lo msebenzi ufuna ube nesibindi ufuna uqine ukhakhayelo wakho akube ukuthi ukhakhayelo eliqinile cha nami ngase ngihlanganisa amakhuba lathile ngavusa le ndoda othiwa uBaba yindoda enamandla mntaka Mkhulu kakhulu indoda esisiza abantu futhi kakhulu bangofakazi abantu ngoba sikhuluma namanje ngevideo ezobonwa ngabantu abantu bazoyiphikisa mabe befikela ekhaya ngabanika lento yangasebenza sikhuluma ngento abayaziya abantu njengoba sikhuluma mangithi Baba sipoko sendiya ingakho yazi yangena ezibongweni ngoba ngabe sengiphiwa ngabantu mase befona sebengasathi bethi Incushe sebethi hey Baba hey usengigilela imkhubu senza ukuthi wenza ukuthi ngithi na athi hayi namhlanje uBaba ungena kanjalo ke mntaka Mkhulu manje uBaba lo uyini uyisithwalo noma akukho ngakhuluma nje mina akothi laba babukele emakhaya nabo basibukele ayi mntaka Mkhulu ngeke ngoba izwe selifile sesiphila ezweni wonke umuntu akhulume ngento angayazi nomunye ngiyomuzwa sesekhuluma ngoBaba mase bembuza ukuthi ulwazi lakhe akanalo engingakusho umuntu akayizele yena la ekhaya koMkhulu Incushe uzobe sefika ehlala nami phansi bese ngimchazela ukuthi uBaba wenzani kodwa engingakusho ongesile ihlazo yindoda ekwazi kakhulu ukuthi ma uyinyanga ngoba ngeke ngisho mina ngithi angikwazi ukudila nabantu ngifuna abantu abathi inyanga bona abathi bayabona ngisho benze kimi uqala uzoqala ngisefe eqala umuntu Mkhulu engakafiki ebona ukuthi le ndoda ngempela ngabe lento iyayenza yini unelungelo ukungihlola yokuthi mayisefikile la ekhaya bese ngimnika uBaba ugude ekuhloleni ugudi ekudonseni ufaze ekuhloleni uyayizwa indaba lana gudi khona okunye ngeke ngikuveze into azenzayo ugude endabeni yokuthi makuthiwa usemsebenzini mhlawumbe umuntu obamba ama meeting zingakweqi indaba ungazi kodwa mawuphethe le ndoda izokutshela manje sekuginqwa mapha amadayisi yimapha amadayisi esedlalwa lapha bese ugcuma uyahlala ke nawe ngoba usehambele phambili abantu abaningi manje khehla bafuna imali singakhuluma ngomnyanga sikhulume ngani abantu abaningi manje nengane encane ekhulela no 25 years ifuna ukuba rich uthini kule nokhuluma ngayo isipoko sendiya ofuna imali uyamvumela azomthatha mfowethu njoba ngithi mase ngithi uJessica bathi isipoko somlungu awu madoda isipoko sebhono mntaka Mkhulu lento iyayichaza iumqondo nje osobala bathi nomqondo uqashile futhi kumuntu ozwayo mase ngithi ke Jessica bathi isipoko somlungu isipoko sebhono umlungu into enemali selapha sidila nomuntu onemali engingakusho bafowethu sesikhathele bafowethu ukudlala inhlupheko siyababona abantu bahlupheka njengamanje nje obungibukele uyasebenza kodwa mangakubuza into oyisebenzelayo yini awuyazi usuphenduka inhlekisa kumfazi wakho aphenduka inhlekisa emndenini wakhe
kini sondelana nathi sikwazi ukuthi sikwenzele uJessica intombi yomlungu bathi isipokwe sebhunu nawe uphila impilo engcono asisho ukuthi nathi singcono kodwa lokho esinakho noma lokho lapha esikhona na uzofika ngoba kunomuntu Dr Ngonyama ofisayo njengoba ngihleli nawe athi okubuka ukuthi ethi ngusami yazi mangahle ngibona uNgonyama ngiyafisa ukufika ngonyama ngiyafisa uNgonyama ngithintele ukuthi nokuthi omunye ethi usiyami ngabe ngisabona uNcushe sengizwe likhulu ngaye akeze sizokwazi ukumnika kodwa abafowethu engithembisa khona ukuthi base nifikile uyofika uyithole lento ihambe yokuphilela angithi yangiphilela ukuze usuke kini uze kithi yingoba uyibona ukuthi iyaphila lento nakuwe izofika ikuphilela ngoba wena Ncushe khehla abantu abaningi abashayayo bafuna ukubona izinto zethu futhi indaba ngizoyikhuluma kudla bokhuluma ekhaya lami ngesabi yebo kushaya kuba lento impela ngesabi noma ngavuka izinyosi umhlaba wonke noma imifi zivuka zizoyihlaba zona lapha kimi ayibuze mina namhlanje abantu abaningi banenkinga noma bafike baye enyangeni bafuna ukuyobona izimonto zezinyanga nokuthi izinyanga zisebenzani noma zihlalaphi uthini ngale nto esedukusa umhlaba abantu abaningi omunye uze aboleke izimonto kuwayiharishe ashuthe kuze kufike abantu ekhaya wena awukhuluma nabantu abaningi badukile badliwe ngoba uskembo ukuthi umuntu ubone ukuthi ngiboneni kabani ebhalwe mina kungoba indaba yoyini ngibona imonto yakho la ayibhalwanga yebo angibonela ngento ethi nguphi ngithombe angikhulumi kabi kodwa ngoba yaka la msangano lo okubhala izinto emotweni angikusho mina azokhuluma lutho yebo ungathi ukhuluma nami umsangano wemonto ebhaliwe ngobonanga emotweni yakho kusho mina Ngonyama manje uthini ngaleyo nto Mntakamkhulu engakusho kubalaleli noma ababukeli abasibukele njengamanje abayeke ukudonswa izinto abayibona kumuntu kunabantu Dr Ngijabona siyashutha thina la asibeke imali la kunomuntu ozofike ephethe imali engaka akusiye yakho ibolekile ngokuthi adonse laba abantu beze kuye abantu bafowethu musana ukuya kumuntu mina bangofakazi ngikhuluma namaclient ami azofakaza futhi comment noma ufika lapha ekhaya kithi lapha engihlala khona ngeke uyifice imoto zami egcekeni but neemoto Mkhulu kodwa angeke ufice ngishe yodwa omunye ngize ngifice kuyime ngihleli ngithi mayisifiso emfuleni ngifonela abantu abone wasefika umuntu singene emotweni samba yini angifuni umuntu mayisefika bese bona imoto omunye wazwa ngibuza omunye wathi inyanga ehlupheka kanjena engenanga ngisho imoto ngathi mina cha vela nginamoto futhi ngiyoze ngife ngenamoto but enhlizweni yami ngiyazazi ukuthi ngineemoto engakanani asikubambe lapho sifuna ukuthi mazilungisize Mkhulu ngivumela ngiyakuvumela cha ngoba usekhana ubunyanga ngokubazi bami thina sikhuluma uthi namhlanje nje besulanda ko round emzini ewayo emzini yotshani uyofuna umuthi so manje khuluma ukuthi kunomuntu ofike wathi uyahlupheka ngoba ngabonanga imoto abantu balungisa emakhaya ukuthi kanti umuthi ngoba abantu abaningi badidwa khazikhazi umuntu akanabo futhi angeke banike bona babona ngamehlo uyabona Mntakamkhulu thina indaba enkulu umnyanga bufile bubulawa yithi azathi umuntu mina ngeke ngize ngiye ukuyohlola emkhukhwini ayikho le into enganginika yona le nyanga ngoba nakho ihlala emkhukhwini akusiwona umkhukho olaphayo kulapha umuntu athi umuntu mina ngeke ngiye kule nyanga ngoba ayinamonto akuyona imonto elaphayo kulapha umuntu sesibulela ubunyanga abantu sebefuna ukubona izinto nazo bese beya kuwe kanti sebeyodliwa sikubhlungu Ngonyama into esizwayo umuntu efike ethi senqolwe 50,000 ngashawa inyanga ethile bengithemba kunabantu namhlanje Ngonyama mhlawumbe nawo ufakazi bafike bekhalele mina ngekhalwa ngabantu athi umuntu nguya enyangeni ethile edumile athi kodwa yangenzelwa ngokuthi manje siya protectana ngeke bese ngihambe ngihlala ngegama lalo muntu loyo ngeke ngimvale umuntu cha la ekhaya uzela indaba ake senze kwala ekhaya sibonke ngeke uphumelele yini mandulo bewulashwa yikhehla elihamba ngenyawo lingenazo ngisicathulo lingene uma ungene esigodlweni salo ungaboni indawo yokuhlala ngenxa ukuthi ugcwele amagundwa negcwele yonke into umuthi awuthatha uthintithe ugcwele ubulwembu kodwa uzofike wenze lento oyifunayo namhlanje uzwa kuthiwa singena ngamanono ngoba nakho behlala endlini ezifence abanye bathi umuntu ayina ngene endlozeni clean but umuthi akawazi omunye uyabona mangahle kuthiwe inyanga eziningi to ake silapha umuntu Ngonyama bese siphuca amafoni singalibona ihlazo siphuca amafoni singalibona ihlazo
ngoba aziwazi umuthi omunye njengoba ngihleli nawe njengoba wena udume kakhulu ngenyosi bese ngihamba ngikhuluma ngithi nginenyosi ngingenazo ngoba sengihlale nawe wangitshela mhlawumbe ukuthi hayi inyosi zami zenza 1 2 3 1 2 3 sengizohamba ngiyikhuluma leyo nto but ulwazi layo anginalo injalo phela kulungile asinguthothwe ngamakhanda eshiya kodwa basivile abantu ekhaya lesikhuluma ngayo yiyo ngoba balimaza ukuthi abantu igama lobunyanga lifile kahle omunye uveza omunye akanazo uyabona ngiyangisho mina mawuthoba bathi umuntu engibona umuntu ngithi mina emkhokhweni ngiqale ngokusebenza nginamakhosi amahlala khona asoze kenziwe umuntu noma wafaka ngemonto yemiliyoni kodwa engikwazi ukuthi mhlawumbe igoloti lebhengu uyarentela nje uyabona nje Mkhulu ungene olimini into engithanda kuyiyona lokhu ngakwazi isigodlo sakho sisodwa kunezinyanga enegodlo eziwu10 yiliphi elidlozi lihambe egxuma hlala kuya yonke le ndawo ngoba phela idlozi lihlala nje endaweni eyodwa la usukulibeke khona lazi ukuthi ngilana mase uzolithutha ufike ucele ukuthi hayi sesiyasuka ke lapha sengithola indawo ukuthi wena unendawo zonke utholakala kuphi asisho ukuthi ku wrong mhlawumbe into esingazi asisho ku wrong but nje kodwa into engithanda kuwe lokho wahlala la ohleli khona kuze kube manje so impilo bayoyithola khona ukhona umuntu wafika uma comment wathi hey lapha la ke nyanye ke emkhukhwini ecomment wafika kanti mina mofika kwami mina ungalinde special treatment ngesingiro njalo ungathi mofika ufuna ngigijimele wena mina mafika ebhano ekseni mangisalele mina ngokuthetha ngisalele ngizongiyeza ngizokufika kwami ufuna ngijahe wena ufike ebhano mangisalele ngizofika ngo12 noma mina isigodlo ngiqala ngo12:1 kuyale so bafika mina athi lapha emkhukhwini kunje ngibuza ngoba abantu abaningi badliwa nje ngoba bazofuna into zethu umuntu mathi uyamfa uthi ayohlala phansi 2 days bese bona impilo yami aqala kubona wencushe mina ngikwazi wena nochemist le yadla kwesinesipho niyazi kahle le yadla le kodwa kufika umuntu orate imoto every month 3.5 phela umsebenzi thathe yonke into afika ayibona ngathi nawo lutho kodwa uyarenta Mkhulu kulungile asibiye kuthena apha asikhuluma nje 1 minute Mkhulu siyini isithwalo nanga umuntu asibuke ekhaya ikade ihloko sethu ukuthi nje sizwene sengihambe kakhulu siyini isithwalo nanga umuntu namhlanje besikhuluma ngesithwalo isithwalo siyini hey wawubuza umbuzo onzima bafowethu uma sikhuluma ngesithwalo sikhuluma ngomuntu othi Mkhulu Incushe kade ngisebenza ngelami igazi mangikhuluma ngegazi ngikhuluma ngamandla athi kade ngisebenza ngawo amandla sengifuna manje into ezongisebenzela ingenzela impilo kube lula asikhulumi ngesikhwama esifaka imali asikhulumi ngemali ozoyifica endlini singazi buyapi angikhuluma amagundwane ukuthiwa landa imali ngixake ukuthi amagundwane adla iphepha angayekelana ukudla imali kodwa ngikho lapha right masikhuluma ngesithwalo sikhuluma manje ngento yokuthi kunomuntu othi Mkhulu sengifuna into ezongilekelela njengoba lethi igama isithwalo usuzothwala something awuseze ukusebenza wena kanzima sekunento ezokusebenzela kanzima so isithwalo usuke usulande into ethile ezofike isebenzele wena akusasebenzi wena sekunento ekusebenzelayo yingakho kuthiwa isithwalo ingena kanjalo ke lento mntaka Mkhulu umuntu mayezothwala kuyenzani isithwalo sihamba nedlozi hayi akakhuluma nawe nje abantu basibukele emakhaya idlozi nesithwalo kuyahambisana yini mntaka Mkhulu kuya ngomuntu osuke ufike kuyena sikhona isithwalo ozothiwa mhlambe ake sithwale ngedlozi lakho ke manje yebo ngamanye amazwi kuyahambisana sikhona isithwalo sedlozi sikhona isithwalo esiyimele nje geqe esingathinti yabona bese kuba khona isithwalo seyilwane thizeni namakhubalo thizeni asuke sedlaliwe so manje abantu and isithwala sikho sibi yingakho ngithi mina abantu sebedlale abantu kakhulu kuthiwe kunezithwalo ehlatshwe akusona sonke isithwalo esihlatshwe ligazi kunesithwalo esiclean noma ngathiwa umndeni wakho uyohlola ngeke uzuthola ukunomuntu osumshaye ngocelembe ekhaya cha akunamuntu futhi ozofa uyabona so isithwalo sihle isithwalo yinto ekwenza ukuthi kube lula na uphila impilo engcono nempilo elula asinamngozi isithwalo la masikhuluma ngongozi esikhuluma ngezinto ezoqala ichitha igazi yebo ke sokumngozi lokho
but asingayikhona asitshela abantu ukuthi bafowethu umsana ukudlala abantu isithwalo sikhona siclean esingenabungozi esingabulali esingenalutho mawuzothola umuntu ozokwazi ukuphakamisa uyofika kuphakamise uhambe uyosebenza ungabulalanga umuntu ungafanga lutho esingahlatshelwa amen Mkhulu asibaleke abantu bakutholaphi bakufunayo mntaka Mkhulu inamba yami abangithola kuyo ithi 067 7 199 258 asiphinde 067 7 199 258 ku Facebook ngikhona ke umkhulu Incushe but ku Facebook bafowethu ngicela ukuyisho lento kukancane ukuthi nguphendule ngenxa yebhizi enginayo ngoba kathini umkhulu ngindoda ebhizi bafowethu ngibuye ngibe se-chemist ngibe sesigodlweni ngibe kwezinye indawo zami ungangibuthi ngizwe ngikuphi uzungifunda umqondo vuthela ngempama ngidube namakhampani futhi asiphume lapha ngifuna angithi manje angifuni ube ngazathi yabona but abantu bayazi bazi uma bebona bengena ku profile ku TikTok mawuthenje Incushe noma uthi sehlula abanye uzongithola ku TikTok ila uzofika ubone khona ukuthi kanti isebenza kanjani lento so ku Facebook bafowethu ungalindeli ukuthi once umuntu wakubhalela or kwa WhatsApp kule number waseqala egijimisa imali cha kanjani ukuthi akusimi loyo akusimshi noma sekudla imali lo muntu loyo ungabuyi uze kimi uzongikhalela ba angimazi mina mazokhuluma nami ngizokutshela ukuthi ngise Springs ngikuphi bese kunendlela yami engiveza ngayo kubantu engeke ngizikwazi ukisho la uyoyizwa mase sikhuluma sobabili ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise bafethu umkhulu vele ngiyamoya egcineni umkhulu Springs mana futhi Mkhulu okay njengoba sesithi number yakhe yonke into yakhe siyabonga ama comment enu abalekile ukuthi sizwe imbono yabo noma kunjalo ukuthi bezwe into masikhuluma siyafundisa sinika abantu ulwazi nanokuthi abayifunayo nanokuthi into ebalekile Mkhulu angasiwa amaqola maye khona umuntu ozothi uncushe ngonyama wangiqola ulungile aka comment abatshela abantu ukuthi wafika esigodlweni ngenzani siyakufuna lokho kubantu kodwa ngoba mina njengami ngiyazazi ukuthi angisili iqola aba comment abantu siyafuna ama comment kulungile kanza kwethu siyanthanda umhlaba wonke siyanthanda sithale kahle amen